Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Ulangan 13. Ajarlah kami mengerti isi firman-Mu, dan ajarlah kami hidup seturut dengan firman-Mu saja. Bimbing dan sertailah kami dalam kehidupan ini ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Banci jadi lit sekalak nabi, entah sekalak si ngasup ngantu si nipi erpadan ngelakokan tanda kuasa, entah si erbahanca ate kalak mamang. Alu atena mabaikam ersembah dengan erdahin guna dibata si deban. Silanga pernah isembahdu gelgel nari. Aminna jadi gia bagi si ipadan kena ula perdiateken ia. Tuhan dibatandu make ia guna nguji kam. Metehsa entah keleng atendu man Tuhan asa ukur dulit. Ikutkanlah Tuhan ras biarlah manbana. Patuhlah manbana. Janah ikutkanlah perintah-perintahna. Sembahlah ia. Janah setialah manbana. Tapi bunuhlah si ngantu si nipi, entah nabi si nuruh kam ngelawan Tuhan. Eme dibata si enggo mulahi kam i Mesir nari, ingandu jadi budak marenda. Kalak si bagekap ersura-sura mabai kam papa, ibas dalan kegeluhan si enggo iperintahkan Tuhan manbandu. Kalak si bage arus ibunuh, gelah kam pula ibas si jahat enda nari. Banci jadi pe maka seninandu, entah anak endu si dilaki, entah anak endu si diberu, entah deharandu si iklengindu, entah temandu meriah, ngajuk kam alu erbuni-buni, gelah nembah ku dibata si deban. Silanga pernah isembahdu, ras nini ninindu. Sekala ibas si enda nari banci jadi ngajuk kam. Gelah nembah man dibata bangsa sindeher, entah dau ibas kam nari. Tapi ula kam git ia jukna, ula begikan pe. Ula mekuah atendu manbana, ula kelengi, janah ula kawali ia. Bunuhlah ia, kamlah si pemena si menterisa alu batu. Kenca bage bere maka krina kalak si deban pe menterisa alu batu. Benterilah ia alu batu soh mate. Sabab icuba kena mabai kam sirang ras Tuhan di batandu. Simulahi kam darat i Mesir nari. Ingandu jadi budak marenda. Alu bage maka krina bangsa Israel megikai si jadi gelah biar ia. Jana isepe lanai pang ngelakokan si jahat Adi enggo kam tading i kota si ibreken Tuhan di batandu, entah maun lid i begindu cakap. Maka lid piga-piga kala sila terpake ibas bangsandu nari. Enggo mabai papa penduduk kotana, nembah man dibata silang pernah isembahdu. Adi i begindu berita-berita si bage, selidikilah mehuli-mehuli. Adi payo maka tuhu enggo jadi perkara si jahat bunuhlah krina penduduk kota ras asuh-asuhenna pe. Kernepkenlah kota seh maka sitik pe lanai lit tading. Pepulungilah erta-erta penduduk siringan ibas kota Pegun-gun i tengah-tengah kesain kota maka ciluk kota ras kasakai silit ije jadi persembahan man Tuhan di batandu. Pelepas maka bene ia rasa lalap. Ula nain digan pe ipanteki mulihi. Ula bunikan kai pe si enggo kena hukum guna ikernepkan. Gelah mulihkan Tuhan lanai nembeh tapi icidah kena perkuah atena man bandu. Mekuah atena man bandu jana ijadi kena kam jadi sada bangsa simbelin. Rikutkan si ipadan kena man nini ninindu. Adi ikut kendu krina perintah-perintahna si enggo kubrekan man bandu wari enda. Dengan ngelakokan kai si isuruhna. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Berkatilah kami senantiasa ya Bapa. Amin.